22 umurongo wa mbere rero mu wa gatandatu tutasimba hepfo umurongo wa 15. Imana igeza Aburahamu, hanyuma y'ibyo Imana igeza Aburahamu iramuhamagara iti Aburahamu, aritaba gisabwe, iramubwira ati genda jana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka nyene uje mu gihugu cy'Imoriya, umutangire w'ikimazi cyo koswa ku musozi yo kubarira. Aburahamu azinduka kare mu gatondo, ashira amatariko ku ndogoba yiwe, ajana babiri bo mu mikangara yiwe na Isaka umwana wiwe kuba ndogusatuje ingwi byo koza ikimazi. Ava hasi aja ahantu Imana yagizende amubariye. Ku munsi ugira gatatu Aburahamu atuma amaso abona aho hantu hakiri kure, nuko Aburahamu abwira imikangara yiwe ati nimusigarane iyi ndogoba hano, twe n'uyu mwana tugiye hariya gusenga, turaheza tugaruke. Aburahamu yarira za nkwi zo koza ikimazi, azikorera Isaka umwana wiwe, nawe itwarira umuriro n'inkugita, nuko bombi bajana. Imana yishimwe. Hanyuma dusomye aya majambo y'Imana muri kino gitabo cy'Itanguriro canditswe na Mose bavuye hariya mu bugaragwa, acandika nk'imyaka 1410 kugira ngo Yesu azavuke. Hanyuma mu gucandika yanditse ibyo abari barambe yera, kuko igihe Imana yarema Mose ntiyari bwabeho, mugabo mpamvu yera niho yari, niwe yarongoye Mose imubarira ibyakozwe n'Imana Mose ataraho. Yesu nashimwe. Hanyuma rero n'amajambo y'Imana mu bantu rero ijambo rimwe rivuga ngo kumvira Imana. Iyo umuntu yumviye Imana ni byiza, ihimbara Imana, kandi iyo umuntu atumviye Imana naho hari ibintu abahombye, kandi Imana nayo hari aho igutuma gukora ibigoye. Mbega ngo hajya wotuna yuko Aburahamu yatumye byoroshye, yatumwe bimeze gute? Bigoye. Maze ko Aburahamu yari yarahawe amasezerano n'Imana ko azobyara umwana w'isezerano, kugeza aho umuntu akura araba umutama. Amaze kuba umutama, birivuga ngo yaramaze imyaka 100. Namwebwe abize abadogiteri, mbere umuntu amaze imyaka 100 ntibyoroshe. Sara birivuga ngo yaramaze imyaka 90. Mbere umuntu amaze imyaka 90 hari ikintu kimuzigamo cyo ibyaha. Ariko inyuma y'ibyo, inyuma yo kurambirwa kw'abantu, inyuma y'uburyo abantu babona n'amaso atumva n'ikivamo n'iby'Imana yavuze n'ibizokunda, hari Imana iza amasezerano. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero umwana aramubyara, amaze kumubyara, amaze gukura yikorera indwi ko yagutse, kandi abana b'ubu nawe uburise yo gukubita ingurube, abana itangira kwita kubwira arashobora kwirwanira atabyaha bagakirwanira none yirwanira arigwanira. Hanyuma rero ajana n'abantu, Imana amubariye ngo jana uyo mwana wawe w'ikine mukunda Isaka, umuntu w'ikimazi, ku musozi nzokwereka. Kandi icyo gikorwa yagikoze atabariye Sara, naho yari umutamakazi, ariko mwihurira barwanya induru ati Aburahamu na Sara barwanye. Aca yumvira Imana, agenda urugendo rurerure ku musozi Imana yamurangiye, ajana nabo mu mikangara yiwe. Mugabo amaze kubona ahantu Imana yamuhereza hakiri kure, ariyemeye ati
kuko Imana ntikiragoye kandi abantu turi kumwe baba bibwira ngo nasaze si ibyo baje gukora ntibanyemerera ashababwira ati guma ngaho ninde ngoba tugiye hajya gusengera isaha abo bazangwi ati kora isaha ubwo isaha karakeye ati gutama none ko mbona ingwi nizi n'umuriro uriho none ikimanirazo kiri hehe umoko yakera ariko isaha Abrahamu ati n'amahoro tugende uhoraho ariyohera ikimazi baragenda aroha igicaniro abona kandi Isaka yarashobora kwiruka ubwo Imana nano yamufashe aguma ararinda kugeza aho Abrahamu aroha Isaka amuha ku gicaniro asokora inkono bamwica yumva ijwi rivuye hehe mw'ijuru rimuhamagara ati Aburahamu Aburahamu dusubire ku murongo wa 17 muri kino gice duhere ku cumi na gatanu maze umumarayika w'Uhoraho ari mw'ijuru arongera ahamagara Aburahamu ati ndirahiye nikuraho ukoze ibyo ntunyime umwana wawe kandi ari kinege eka mbere no kuguha umugisha nzowuguha kandi no kugwiza nzokugwiza urubyaro rwawe rungwa n'inyenyeri zo kw'ijuru cyane n'umusenyi w'ubugesero bw'ikiyaga kandi ruzokwirukira amarembo y'amazi babo kandi mu rubyaro rwawe niho amahanga yose yo mu isi azoherwa umugisha kuko wagizende kuko wagizende wanyumviye turi ku ijambo ryo kumvira Imana naho Imana ishobora gutuma ibintu bikomeye yo irazi ingene ibigenza kandi n'Imana igira neza nta muntu atahana amarira y'Imana ibikoze ko yumviye Imana hari ibindi Imana igomba kuba Aburahamu hanyuma igutuma ikirinda kunda yabika kwizisha umwana wiwe w'ikinege Aburahamu arumvira amaze kugenda kumvira ku mutango w'ikimazi tubona ingene Imana yatumye umumarayika w'Uhoraho ahamagara Aburahamu ati kutanyimye umwana wawe ubwa mbere ijwi ryaravuze ngo uyu mwana wawe ntumukoreko ati raba inyuma ashabona imfizi y'intama iri mu birandaranda bwari ubuhanuzi bwerekana ko hari umwana w'intama azoza gucungura abari mu isi Yohana ubutumwa bwiza bwa Yohana cya mbere umurongo wa 29 haravuga ngene Yohana watize avuze ngo nguyu umwagazi w'intama ukuraho icyaha cy'abari mu isi hanyuma rero Aburahamu amaze kumvira ku murongo wa 18 avuga ngo ko wanyumviye ntunyime umwana wawe no kuguha umugisha nzowuguha Yesu nashimye ngo muri bwo ijambo ryo kumvira Imana kino gihe nta bana idusaba nta n'ababiheruka kera mu minsi twakorera Imana naho mbona abantu bazana abana babo uyu mwana ubwo baguruha abana b'abakobwa ngo hehe umaze gukosha ndazi abakobwa babiri twakojeje ingwara zikorera Imana Yesu nashimye abo ndabazi sinjye nabari kuri nabo ndazi umuntu atanga umwana aba tuba ku rusengero tukamugurira impuzu akambara tukamuha ibiharage akarya n'amafiriti Yesu nashimye abo rero badukwera rero inkwano bari bamutanze ariko muri iyi minsi nta bana
ndakora gushungura no amafaranga hanyuma kandi n'umufundi n'abantu y'ibyatsi inzu y'ibyatsi nubwo kuko umusore n'abandi gushungura inzu ndayikata neza ubwatsi neza mugabo yari amazi hanyuma rero rero ndabashobora kubati aha tutashobora kubati tuwe n'iyamye n'abandi atiye ko mu kandi bataba bashobora imbati nze kukaza amaboda ni n'ubwiki ni bujumbo kaburishi amahagira akazi ngura babakane ndegeratekera ubuze gushika muri yagashaka gucina batambire akazi ndabiye bukeye mw'ijoro imana iraza guverinoma nisabye mutaha ngo aya mabati inyereka umuriro yashira n'abakubiri metero 70 kw'ijuru inyereka muri metero 43 ndahiye iranyereka neza ahantu ziri hasi ati ushire kuriya muntu ayo mabati ibi bintu biragoye n'imana igomba kuwutanya n'umugore amabati twasukuye agashobora imyumbati yiwe ngashobora none ngo ndashire umuntu ndiyumira ndahora nakarabanga bukeye iyo tunyene saa cyenda ntiwabyumve shira ayo mabati mwendeyo byari byose mba mu nzu nyakatsi nabo mu mabati ane hanyuma ngo yashimye umuntu mwendeyo ntiyamara indonde ziwe tunakunganye mugabo nibwiye neza nasenga nariye niwe yo nasenga yisodesheje akora amabati yahatse hanyuma ndabyuka undi munsi ndayatekera ndayurusha hasi amagabira aryamye nyuma ndabona amusakira amabengero ndayajana amabengero mu twezi ndabyuka ndakugura bukebuke hanyuma ndakugura ndongera madame ndetse turasubira muri amabati ndayashiriye murengero nadimbendera ababyuka ko yakiri muto ababyuka ayanaye nashyira mu yicara ndayikorera ndiruka ndikibaraha ntandagiye kuduka bamushyira munsi mwanya wa yaza ndagenda ndikutumunumunuka hana kumukwe ndagenda mwananyereka ngashikaza hanizi zagaye kuko nanize ikindi gifundi ndabizi mbona yarasakaye umugabo ntikindabura ubuze babatane natwe bakwaye babatane nakadodo yarakujyanye rodo akarabyuka babyuke abo mugabo afise amabati aca arayuka sinyira byagenze cyo guteba hasi ngo mbeta yebwe ibintu n'ibiki ngo none ngo ndara kuzimana muri ivyo harimo n'ijambo narivuje je natumwe abantu ngo yamye kutana mabati yakundani bayi ashyira mu ijana niruka ndakurira amusike muhira nitagiye rero ifikamu saya mabati mugabo nese kumwe kuzi neza ndondera akaboga kubera ko ntakati amavuga cy'ijambo ingene n'umwe yibana ayirenga katanda muntu atahata bamugabe akaboga hanyuma ndamubaza rero byagenze n'ingene Imana yambariye iroreye babaye kabisa basesa ngo mugabo kumvima nzangura kaza kusenga nagira rero nze nubake ku mutumba nta n'ikinga ryo washika none rero uwewe nuherana uwe ndahinduye impapuro baraba kukaburimbo hamwe no hari imodoka
umwana n'urukundo rwacu murabona Yesu nashimwe ndakunde mana itameze nk'abantu ndagenda kumubona ndamuga niyo toroba yego yaratwongeye aratwega aramwende munakamara mudakubona cyo kunyaza yego ngubira kumbuka yaratwongeye anaringe anageye ndasenga ndasubira tubarugira kabiri aranyiruka ndasenga tubarugira gatatu aranyiruka ubugira kane aranyemera hanyuma kana abantu hari mirongo na gatanu abamarama mu bihumbi imbuto n'inwa rukomeye hanyuma rero ndabona ayamaretse kwezi kwa gatatu nzogufyonera ikintu gatatu ndakoze yuko cyone nagutumye ko wahaye ubudahera Yesu nashimwe amen ndayemera mirongo ine rero nyemere rero ndondera bakeyi ndako ngo ngende simba kugaba no baruka kabaye gahe ari ndakera acha ambago nabyimbiye hose kuri inzira muza ndakwirukana ngo ndakugere bitanu ndakami n'amari ngo ndakugere senga mutima wewe bari mu abana cyangwa Yesu nashimwe amen yana bati yaje hapya hanyuma rero kugira kanini ngiye baruka akora kubidika afye niyo wida ndagenda ngokoze wima ngogaruka nuko yarahe Yesu yamwe imuhindura nk'umukiza ngogaruka ndagaruka yongera akora ko ibihumbi bibiri nguzompa 28 ndimani kureza ndiyo nanagenda muhira ndimadamu y'amabati twahaye iyo tutayaka tukunye mukene aha kumitumba aha nakugirira none twarose kubaha ngo waharose iyo byagenze tuzakomeza twashimana nino n'ingiti cyawe kugira kumvira imana ngere byabaye hanyuma ndagenda ndarondera ngo icumi ndamushinga hanyuma rero asigaye mu 18 mugenda muyompa muri maka ndanimbere atize kubaka nibwo bahamba ndafyatura mbubaka madama arampereza madama iratera mu mwezi wanjye nanno umufoni abantu bagenda bapfuye kuwe Yesu nashimwe amen niba mubihe bigoye uzamubwira Imana ndakubwira kumana kole umurima Yesu nashimwe amen hanyuma rero umurima rero n'ubaka haragira rero bara moya amafaranga yanjye rero nyuma y'amafaranga ngomba kuyakoresha ngomba kubaka inzu ni sawa ngomba kubaka inzu uzoyahaha ngomba nanaho yakiyoto nkayubaka none sinabona kwishira urugendo rwo kumanyina robe asarahanye ndakora bekamete n'abana bafunisha jambo kwa hiyo basiyinga rimwe rero utinde isakara mukunzegera n'amasatira y'abahasi n'amasoda aravuga ijambo ryo kumushimira hanyuma tukadukora mwinshi mu nyuma asabwe rero mu rugo
mirongo itanu nawe nakubaye ndahamagara abantu ngo mumusinyire nawe ndofa n'itongo ryiwe aramuhaye yesu naciye hanyuma ahandi naho ubundi muntu arambura amasera gatoya nka mirongo itanu hasigaye mu nyungu ndagira ibigori ndagira imyumbati itomati rero ibisenge ndetse n'amabuye byararaha hanyuma hageze rero ndahakurikira hageze ziri bazi koleko muri mirongo icyenda na rimwe sensamire yari bati yari mirongo icyenda hanyuma rero amafaranga ndakurikira ndayabiri ngo mbwene kubika gendera mu barambona ndatewe ndayikorera ndi ku rusengero nari ndongo na pastor stage yari pastor wa albira demuta nani amarikosi baba ni kasini manere ni wa bakosi wali jona sinot ndoi kuye nuzito ni wangu kole kwa ndabe kaka nuzita sanata mambo kuzalira katika yanga ni na hanipenda kusi Yesu na asiye amen nina yanga ni nyumba okay tandati free kwa sababu kwa mtu mmoja ameshika tuyi Jumana wakia sasa tunao hata maana ngine kwa maana nchi tena ndio kwa imani ikianza ngasinga hetu basi akama hapo anajilime kwera bora baba ni Yesu shida tena mukabika mkao tele kusikora mukabasi na kitu Yesu na shida kuna yoyote ndani ya jambo kwa maana ndine ndio